dan ucapan ikidang ulangun inggih tanje kebosang mokadi kaluwihan purine punika malih. Nah kalau punika ipun ikidang ring ambareni sadejek langgeng buat pakenehanipun sang yang surya medal natan jemak lorares irike nuli sampun panumaya jemedal mokadilinggi hide yang baskara dipati ya Wana sabar dan sinipi nama pawiwit sapa medal idani sade surya suar idane sani jedahatin galang apadang sat make jengebusin ngayuakti ya dan kumbang saget layu naulih punika panes sani jenyentak nike sani jengawenan don bungene sani je kaboban ya ikidang sade layu dan sida angin namung nah wire sampun jelemet layu don bungene nike tawenane tanja side malih bakal negehan punika buat keberanian ikidang mangolimbang ya ikidang sana teraris magelibag ikidang ring ambareni ya jomplang merak marok naler punika sade jungkeling temalih keberanian inguh pakenehan yoni sadejeg arah aruh paling sajeroning manahipun lawat tiba maring tanah tanje suerares sadeje namalih punika ulung ikidang maring pertiwini ya ceterong sugam ya gangatan naden lantas suiteran yo ikidang ikedes citerong kelawanin ikedes sugem sadejeg gegancangan
ngarepin nyajag ini pun dikidang. Tulung tulung nakaduun Nahuliya makbar punika baduran sada jejerat-jerat masa samatan tulung punika nganunan ring tongos ikidang maglebog dan warungan apa Natong Dewa Ratu Agung yen kakeni tenenan suhiteran tiang sing meribungan bakal jemati ya. Saya kedang kodiang jani Nah nalar jekadidah duh ipun nikedis ketrung aduh kidang menken lantas cayane jani wireh bes kerasa jaulung caine maglebog ulong bungkus magelebog naulih gede nawak caine ani jengerane yang buku nyentuh gelebugan nyuke mata saja ulungan caine dini di tanah ya. Napen tunggak bongkol kayu naulih lacur caine kidang ulung caine lantas subuh tenenan ketak-takin ban tungak kayuna ane kalewat jelanyi nah. Angkehane megat natong dading nah lantas iyo ikidang buku nyentuh das-dasan mati buene maciri jeg angseg-angseg pegat-pegat angkih kanenya kedang ngajar naruk naulih saja sakit ione ane kaliwat ketebak bantungak bongkol kayune kadirasa ngejar nuktuk buat ulun kenah ione kita basang amud maberarakan nabuin subuh saja jag metatu basang yawi kidang mapwar pesum berarakan muyak basang yone ya ceterong sugam kapiwelasan nawireh buku akitu ani je ketampi ban yoi kidang tu ani ngeranenya buku jasiase kapiolasan kena yoi kedis ceterung kelawan ikedis sugam
Ya ikidang sampun katulung. Nah kala punika ikidang sampun kapiolasen katulungin ban ikedis Citerung katekanin Isugam. Nah Kepanpan basangnya nabuen basang-basang yene ane mau yang mebrarakan nabuin kacelepen ke basang yene Yesugam ngopin-ngopinin iening buat lantes pari polah ye ikede sugam tuah jengupin-ngupinin rumasat ngilihin yo ikidang ikidang kebayunin sampun iya buka jema pelawanan mahut sako pesan keban ikedis Citerung akitro masih yo ikedis sugam mapiolas nulungin ikidang manganda urip ne ngalantur tatujon ni pesan apang side tuk apang jelantang nyenu buat hidup iyo ikidang ingatang awake kidang naditu masa samatan iyo ikedis Citerung tuh neteh cai kidang dong inget tang teh awak cai ni inget tangane jani ya ikidang ngelepat bangun naditu saged ikidang jaguin iya makecos sadong lepat iya bangun nah mangun lilir lawat numrag nabien lantas buka jebates nelung bien iya maglebo gulung bien iya ngasen jag lantas ditu saged dadi jeung numragen nah Citerung sugam pada lega nawireh kakitu subuh ye ikidang nah ditu lantas kenal buko pakena kang yo ikedis Citerung akitu buen yo ikedis sugam mah ya ikidang kehayahin lawat nawireh ikidang subuh jengenah buke je bakal seger ditu saat kena ya ikedis Citerung
ikede sugem setate jeung ayahin ajak ke ieu tuareje pegat-pegat ban ngayahin nyen ikidang tekening ikedes cetrong ketekani sugem tuah jesa legentinin siang dalu ketungguin iya tuare jetain ngutangin lemah ketekanin pedang setatenyen katongosin iya ikidang dasar lemang duduk sampun bisubane lantes sideng ngaliwatan tuah jeda sedina ikidang subarahayu nasaget jenuk to gendas lemeng totonan iya dadi mewali seger-ger ya ikidang jani subah yang harapan bisubane sidek lantes buka biasa nih nah kemamai nyentuh buka paripolah ini ngalicak nah itu ada lantes ane karepan banyo ikidang nah sugam kidang lan kacedereng natan jesah kenaler ketekanin pada ruangnya nih pemekas ika ceterung naler ikede sugam mah jani luas ya ke alas nasaget jadi tuh ada tatu joni ajak katelu buin masusupan kemu ketengahin alas katon alas lintang melak nadi subani si denekat tebani yune ajak tatelu itu dialase tung saget jeg demen pakenah yone liang idap yone nepukin alasane kaliwat jemelah pesan dan kewarna punang alas ingi ninten carita yang titiang malih ini kawin tenan ala si punike saget sampun
lintang wengi ieu tak ucap duke punika jagate sampun nerki kebaos wengi masa kena piana nawenten mekadir rame sanije saat pesan nutur mosatut kening pianak cucune nya duse ngatau ngangke sampun ulih jeslek kebane nuturang yadin mosatu sudah dituare jengah saget sampun ngengkis pianaknya nesirap ulang oname rangan satwa nalar kebuat pianak ketekanin cucun nyanyi jekadi kelangan punike mading ngekang kuat isin satu nih ya punggal mangke inggih Ratu Idedani pamiarsa sinareng sami rauh amuniki sedumun anegang titiang ceritane puputang titiang daging satu ikidang ketekanin ikedes citrum naleripun ikedes sugem puputang titiang dumun rauh amuniki ya kirang langkung daging sadua sajeroning titiang remuyang daging caritene puniki mejanten pisan tuneliwat antuk titiang maosan ampuraya pamiarsa sami awinani banget titiang ngalungsur agung pangampur ring Ratu Idedani pamiarsa sinareng sami
Pongah kejuari milun embang sekaditan nyikutang awak minekadi padewe kantitia tuah jemamonga tenjuning kimun milu-milu titiang puniki mata temangan jalar anak enak menutur dasar kantuk gagitan utawi caritene puniki wantah angin titiang jalaran mapi tutur limbah kang cucu piana nagumanti benyang pungkur wenten raris angin bantang tutur oleh piana ketekanin icucu lan pamiragi asa puni kenaler mokadi ratu idedani pamiragi sinareng saminya sidang ardi kayon ledang na dumadak je melarapan gaguritan utawi tatuwo caritane puniki si dengar di jerne ledang pekayunan ratu idedani sinareng sami ingi wantah puput amuniki sajeroning daging gaguritan ika citrung nemangken puputang titiang ngantuk nguncarang para mesanti Om Santi 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 Om.